are heaven to me. Malungil kapsingil moraro guin adro belaw. El ngal sel Michael Belal no sub il gukme tune in el mertial bes el shore ba mertial channel dori 8 na TMC. Sel momese nga klega nga angawak sola raw ma Ram Diesel. Lo la dim ngala Ram Diesel. Dia ka balugul giba mo olta title ka mam lagu marang sa title lagi na ako tutulila. Ang klel tiyan show gimlok kol di bile adu wasit yang ang raw ngil bol klel. Gimlok adu nga mga klel wasit mungil abol oy delas. Leng agio mesringil wasit el all time esel do mesra show. Yang blo di show ar maklola. Sel sergida adrobela malang mese mul madablo oil. Klol ada mga adu egid ornex. Hindi agiolo spares wasing adangaram mitsusungil kabramen. Mang namugira malguk ka tuwab umarang alwase giguk tuwab ko tagelo do swam lagi umarang alwase. Sel point of view ar maklolaf el tira bilngis raido. El marmar el altame manigil guk lomes ma experience ti. Hindi gidar magkakal el ada sel momes tial showing klakakarosel age group. Nakabuo ko yung margit. Di mo dahil 4 years na. Kitra 50. I see. Yang kawak la, nga raw ako. Hindi na kumlo ako margit. Ya, Ron Diesel, hindi na kasubit 60. Ako din. Sige, nagi o meseringin wasing cloud tutilil ako. Adu, umarang alwase. Arwa maklungit ang ilang sel, lo mesertial show. Et yang seloral mong el timing na mo sa social media mo. Seloral mong yung kamam oba toktang social media. El nga Ron Diesel, oba toktang laikal do mura computer, el nga kawak. Madu marang alwase ngogi saygi dang mo sabi ira adra balul nga al sel Michael abulur belaw. El tap in. Yo all taw do swir malu ba gel gerdir. Gel question sa tirel mura adra balul malu ba guk posingir. Yo wala da mertiang ya masada de mga aduk leng. Madu marang alwase sel do sa masada to koy. Leng ngani nga imol clone adal di ka bilng aduk mulwase alia sel di duluk. Ya blol dil mo get trigel el madangari kana mo o mo clone tora kanile. Ya do ma orrengstra. Trigegi de edgadreng strira. Ay gel mal gire de lo. Mang aktirikal molot kia Moses Uludong, Mr. Uludong. Remember ngi rakotel mormurte yang waklel legislator oryo. Agip mal ngal sin. Nakadamlasin. O yakadamlasin. Nakadamlasin sa O makpo. ay say. Yak mal puna kalwase. Man lamang asarong urtir kal buy. Tadi mo kanokal mormurte dia ka local tal au swin wasi tir katabol mo makarangya. Naka-platform. Dia ka platformer ti. Yak wadi mo kanokal pulwase. Kakamormurte. Pamki kanel buy ka makarama. Ay muraruba ka ngatang o gering ilwase. Mr. Uludong. Kaum netel lagi mera. Abom other olbi. Wase 25. Yung kung obul talaga nga gas. Wala kaum tel lagi makasi. Lagi. Ya ulit kaum tel damo ko am den. Say Kasi ako aka na mosbar ar adulong wala alak to koy. El dio mura el dio mi serigi del miran el buy ka man dia ka morems. Gida ngar say gidel el dir ka ngara kiibela orgid mang dir ada dir Ka mungul. Malmul. Hindi, nga niya, direk, namawil arwa ospital, may gam tirakal modro git. Adil ka at. I see. Nga ramong, tidi nga telang mosmer, maulmak, nagiri. They were sort of forced to. I see. Mang malang hari ni isil do mi signil ko tiragi dami at el albol mo nga losa del make again next. El ang makana. Gift ya. Sige, sel kung sige lasing kurawal disconnection. Leng elang mo sige lasing tiraka ka platformer ni di gido kuk magkakarin gel ada wasay mamamdangaling kal ada logi at tagi kuk platform. We actually guk nga kuk platformer ma'am el gim connect long gel maula gi po sige lasay ang KBS ada gel do ang kay gidel ada di tira kuk tikala sa selling di axel connection and that's where I feel mo kultura media mesoy sa guys. Hindi ko di wakto ko na segyo.
Remember ang aramong isel mo sa kyo ang ok netok mulgi kasi. Ali ka bumulu sa taang. Kita ma di maral mo kasi oy. Ese doral mo nga do bali sa list. Ngani alis. Kasi ali ka kita album sa kyo gi mato mo sa kyo gi. Esel el altam na mo dia. Ay, say. Ang tigil cell generation ar adel amral mel waseno kakapal mo sa kyo lak mo. Based nagtiagid, matiagid. Yeah. Tiagid akpal mo sa kyo. Sige na ko mesringin tetelen oy de las. Mga damrurasyon gidal kaya ako tel episode mga ada dir ka masubo Ay, say. ada masube ako re Ang mong sube sa iyo mo ka natin ba? Kaya hindi ka masube. agi mal dir ka masube ako re umrang alwase Ron Diesel ako pagkita elang ako re selbuk next episode tiya mo bek longero lurior al the film ringi ako re otobadi ako re invite tan adra blu manggel ko kalome sing match walme as el kan takter gide mora ayagi dele TMC mo ay sila sa Ano messenger? Messenger ka ma'am, mga lang. ya mna mo kaya belun ad leg tingat tiyan okay Kura guest, wakang ko guest eh. ay sing mang ato ko ram ni ato do before a show mno nga te alam ko ram mo o breakfast ko ra ato legi ko ram ni planet tiam ngagi agotel جيمو مصر جين ترى كلوتو تليل تقول جديد المصادر جي especially كماما ويسمك لغم out migration namo klol ngani mo social media mga dadu ngani ar mصادر جي mar kasi parang ringi mar tiri na do sa diri ending ado marang alwasit ti affect tra klang lagi marang lagi al may mabulul bot al bangan ngi tak club say mang sel do out migration ang suka di mo sa sel maludong nito ko nga kakira baludong do akabuy nga matmo At mo. makotak start travel walk abulurong matmo ra January and alrak kotel buil el melmutre ang September 26 ang namo 31 ang ade 31 ang ngalgel ang matmo Randy Wow. am lakot mok lakot clear resign raw reri malubet tadim le quit raw reri Samara. maray sel gibom do click ko mo do urtireng en tadi selul dasul wase the grass is greener on the other side of the fence sige talom dasul ringi tana mo ra point top mul wase gim lak muro namo dahil sa mang akong das siya close to tret tapig makura ding ulo lalo wala tebele ito sa dring ima ulo yung mas kay Ron Diesel do sa dring tiya di informal di sa dring oy de la asma igel ko som pung gilel ba I akmal umrakil ang mal el botog el other bela wa am not top del musiga audio musiga special opportunity you know but it's not a new thing for me. I feel as in dakal bes to ending namoklo to koy out migration you know there's always going to be people leaving Palawan ding it can become a problem sel sukumang ang malmlamo to the point ng kadamlamo miss kadanamo o kuk molongosong sa opportunities sa belaw man mo da katilgel adal ngaktel belaw marula gel opportunities. So kuk ngajing serak ngana rigeling ma gel bebi lablu ngangin gel adal alwa maklung law kuk nga lawyer tel belaw nganya wang wak lama ayo matiragi kuk maklol adal al connect nga kalmuna armutal maklol ad sige el link ako to close to tel legal generations link close generation and my next generation and my next generation and you need that link sa bol dibus sige el close matil bol maklol ad mar man girel ad ing nganingal effect ngila social culture double bell out direct why see malmara Un mortel direk mulsado ni tel el tora wa. Way gidan. Itiran makul adam mayang. Direk ka ngaring isele. Sel mo loring direk ka ngaring adam na hitra siling. Tame tawrior ngara obise. Tangara obise ngel mre dringa namo. O de rag lamo o rag lawrior tel obise ngastel. Kaya suko mga say, engkal, lawri na kasi mo say. malukas kulit Obas kulen, naman kas kulen mutil may. Naman mutil pa kakoklen, mutil kasi aklutin pamirigal. At least nga niya, ang asiling na kasi, nga niya, mal ito nga adal kudong tinga niya skulir. Mler belaw,
el mutul mara. I see. Man narang rin merbelaw. Couple of years later, na mutul. Kaya kasi tara, ako may sinil, Marklo. Mal marami akong tasing hindi ka problem. Mal problem. Ling remember libo Lieutenant Gibbons. Ay, Seral bol miracle was kule le merbelaw. El gorelo ko si Abraider ni. Sira lo ko si Abraider ni tadimlo gumumur other belaw rogi especially ang Orior el makatagtang ang Orior hindi kalsal nga ba maskuli hindi makatagtang ang Orior mga ringi segi del ko ang grid mul wase ka magira man next in line enggang taal di miral may emla obes lo sen kalwi gam no skule kita dilura ng legend lo se bo molobot babalu mo maskule mo mre gam dutel mera pato Seral may malong si Abraider ni manangas ako da sen game lo detective Seral bol detective et tamlo poto ka kasi adat mong klay ay radalo ulit leng kang taal ka del bigo di blam mulmen mga arbaban other nga galo kong matanget ko leng segi del mixture ra ako misring mix ra syuka ngargi segi del mul ngargi ma adal lo kas kulel eme mong mobuto kay gi ta dirikal sel dirikal man sokal motat siringa kasi ani tirigel terul sister nga kalngal kara ayo buko na Kimberly mapegi. Abliri rin nga nakasabalaw, nga nabitaran. Dimlel 6 months sa in between. Engel ko takot mokla. Otro rablil. Engi mabila resign daw rin. Di dulo rin na government. Nangal ba pala. Resign, otro ang aligid na school. Ko rin motel reset. Personal reset paten. Emerald Borabulo American. Se kung misringin, di kalkikaril toy. Claude Toy, lagi tadi bedengel waseng wangara tiket tergida el mora merigel dia Alberto mal meringel mlam makatirtel lowriol waisegi di umda se speaks mal Claude Torgil el teletal el bilget mok di mlakal bol tarak engel Claude Sterlingi mabil kera bitana Giovanni adirekal dimle pack up el mutel maran el direkal mal makatirtel lowriol customs ra more than 15 years ago. Giovanni Uriah Customs. O nakapigi baka tataraw yung finance. Yet sum kam ara point to make that decision. En ako marang alwasi kam lakmod. Kam lamos umirak po with the mo dengan wasi kam. Matadin pak amen emra. Otro ability. Kani sel to Miguel was action speak louder than words. Si edal di masad di other ula wa sel teletan ako marang alwasi tilanga Kamkura o teo do service. Wala ka tinik plus may numbers. May numbers maktigra World Bank ta dunia tadi na ayo malak. 32.8% of population bela outside of Belo. 32.8%. So, total population as of 2020, census numbers at 20,919. Outside of Belo, 6,855. That's 32.8% of Belo. Se viera Clora Imol State. Tiya, Clora State Orion. Tirigabol sa kiro, uy, ang sigara, Senator Tira, Delegator Tira. Tira ka, Tiaklaw. Ela kami macam siya, I'm sure abal 32%. 32%. I'm sure abal kanya ngala, kwama, Hawaii. Ato ka nga niya, ko po siya. Ang bilang kwama. 5,000. Ako tora, ayan nila nga Orion. Siya sabihan po kasi yung mga district na. 5,000 ala. Aba. Ano ligat tera temla, ngilta ligat tin. Mira. Adirikal malo otia. Sel mo mesra. Sel mo mesra tirkan remot. Sel talbol temen eleksyon. Seya tara ko tutol triple oro ringin. Bol mo susera adal sel mata tingir hindi kan mata tingir. Hindi alam kung ano itong rumort lagi. Abi asum mga rumort mo obvious. Mo ngate mo sa kasi mga lang lagi din may. Ka tawdan mo campaign outside. Tila ang message sa sendiri. Ela ka mo siya, ulit sa security na diya mo. Sige, hindi ka amal pa training. I mean, kakablo lang siya nga maru, ito ng katusan sada. Redim sada problem ito ka solusyon. Esa solusyon, sige, ako solusyon, yan ako ko na. Solusyon ito tukol black rings, yang
Atelet teli na dia kabol atelet solution. Latam sa kasi giril may. Di sila uspang na say etam tesendel mo alut tamo malut sen. Tele para kwamma. Ay ngaro gul funding lo dulok mo. Sumong gul chit gul sa adal may. Sumong sama adal may dia kam malamon baklang artin outside. Well, the sad pura kwamel mo interview tigel al adra Oy, kwam oy, sa sa adra da kwam. ma kwame da tungod adu ngi ak kurano understand ra kuk sel kuk perspective tiling kita ular ada top da number 1 job opportunity, number 2 education, number 3 quality of life. Di kay kita 3 kadam tingin lasing there's no way the avoid ra other belal da ngar belaw mang gidedel lolo nga sir tigel nga sel tadire lolo nga sir gidel in terms sa ngal gidel mor belal mora kwamel mora a school lagi say da kurab ako kil sang lo say okay so yang maral gidel ko nga telgibel support gidel el mora other belal nga outside ning nga sel lolo nga sir a quality ra a tel culture gid mang continue say da kurab ne point tira da Di remember as response sa kami. Adra mulu. why say Adra gi me rat. Tara masa uran ma blilex. Sensya kami. Tiga da kwama. Tirigem kadi darang di. why say Wala ka tirga ka beram lo kora. Lenga ya magalang mak sa tirigem nga sel kora. Tamasada kala magalang. Kage ala it irner. yeah Mane kita nur ba tigel ngar belal bakter tangal belal. Tial nga nga opinion usti. ngaringa ul the sweet Ngaringa ul tigel the sweet, other tigel kupne wase tagi da ulen di tigel na belawa kupne respondel malme tirir Leng da usa se ko amle te elite da kom el director defend themselves le yes kada na rock leng mle kanila atatira nga ruba ka asal nga say tira ruba ka asal nga say etul gertit atel ba gi mul margir belaw agi mle rock so they got up and they defend themselves o say ay mga tiangal ay sa kangal gamen they gave all sorts of reasons there were good points ending dira ngani sa gido ka response sa email agi dira kam sa de tira hey mongra the sweet tigel nga say yani man hindi na po mal bela po me asi agala mo kanya tarang mi Let nga amaktirikal ako marangal waseng understand the point of view tire. Let mal tingul mo na kasus. Kasus yung mula tatangkin kami yun. Notela. Alex, play 2 times and ano na ko siya alam mo. Kakani membela, kakami iwan at yung may message na naman kalwasim na matating war ulit. Makuulo kasi tiyo ang uduulan, malumit. And malim na kabultad siya yung math, on, math, on, math, on. Kung das yung 3 times al-math, butil ko. Ang alikita na tutar al-magis, yung umaksulang. Yung sila matatingging ka mo mataktam remote may magi-open na asimil. Mag-isa masarang al-mul mo banggel yung butal. Mo ona sembugi iwi. Mandi ko nga singmal telaklog nga blowingin mi iway. Matutal bagi singmal musulam. Babal mas kasabado ang makala sa belay. Ilang segitsel au ula kung dasyon other bela mo si barangay sa kani opinion na raw. Siral matatinggir ko. Mga lakam kon kita aliwen. El bora school mo lang malok. Do susu mo kami. Au ulang albepirata ak mo understand ra selu the sweet other bela ulam dasyon ay saya. Sige na kluto tren. Leng kidi ang artiangal girel sel dolut ka. Eng matut kang geldo umrang alwasya labang mukut maklaudol at the end of the day nyamru lakalite kita mo. Ngarama adal di longay galgal am sadra min yurgi mga tmokul mega a decision wasin taamo mrulay ga wala in the next 4 years hindi katalbo mo. That's sige na ko misirnging argument lo bang ula ya master vela tikal baklo ada di besit ilam gini na rin because it's not really yakal mal toward yakal kora mal toil morti the whole idea kung dase sige na kaning out the swilling mutam sa sell out migration minimum wage nga kanil nga siya one al senator meaning of adu sira lo sa tel minimum wage lo langas alingin mo telang sige din kung tolongas tel minimum wage 350 na lang imnani nga do ko tingin sa imlang ala kalang din dilul wase kaya dilul wase hindi
Malte adam suka minimum wage ding amle statement tawal dul wase. Tel minimum wage sa 350, wase. 350. 315 ding dia kafmal adal musuko na 350. Baktong okle wase kawa mga senator. Edulik ti statement. Leka madangeng el pmul wase dia ka imol adal sa el survivor tel 350 and you make a joke kal kona wase gid o ul wase. Tel 315 dia ka adal. Kaya dito rin wase dia ka adal musuko na 350. Lang dia ka adal sa el survivor na 350. Kawa vengi raw malmem maaral imol gaysel mal ma imol bekal baras ala sel kala bal baras le Jasmine adir kangilas imla molu badang ekluk ay gay gidro ay gay necessities el gire mal haraw ana mo kasi el tel paycheck awal mung al bebi rata mung mas arong ra atal nga lobo ko yung rabo ay mul wase to badal mo oser singire mo oser segire mal barang dia nga kagire kag sugur tel minimum wage o lang minimum wage hagire kag sugur sabi kag magisra tutaw lomongur hara abal Living wage. hagire kag hagire kag sabi kag kiel Kasi, 350 aklol, ablula, tender ablula, namo de kala usada sel kong minimum wage. Gidem sada living wage. living wage Gide la wage gid, el sebe la klanga gid el. low si ablo tli Oh, el sebe tli. Di ela di ngani hari gid el minimum wage ngani sort of related eh. Ngaramba sekar belaw. El turungan kuasa me pom morir am dalabang. Kay pati glorior. Di sa ka parte na ka kung mesal mo bela lo na sa bilem. Tawri Walmart, tawri yan. loba gaspan Loba gaspan, loba ori. and proud Proud. I think it's ang self value na platong mo siya. Sa cloud dri. Ada ka siya nga tigele. Obul nga agala mo hawan gikya hawan. الأضرع construction قدر هذا سنة كلها سنة construction that's كلها So, دي kan mo ko nga wa. مسوق 3 times na minimum wage لا هواي عمل هاغوس تبليويني I see. دي يسأل شوية بشيء لأن قام شغل شيء أو ده construction ده كلها لأن it's a dangerous work you know دين they pay him the value راسل وريول ماري هذا بيربلاو على هذا شوية دين الأوبس Ome, jadi ang ating loro nga, nakakagina ka loro, bisa ating loro na, tingin ang construction na surangan. Maun mo malabang kalala sa mga doon at kulala, lihat yung malabang kalala sa mga, nandiyan ka, mga belan solid. May isa ka mo. kora di mo otia experience nga kal ay gal sila kuno government lo kora mo tatsil el angilal do sa sanda ay gadi det kulara I'm pretty sure that bodo nga picture galingi ngudu bahasar dos Hasa di pay. ma 90 french na blo club say el dia ka monday kita black petigir gitu lo say kita makit tirgit tirkalong ra na toy arungu ta dumlom o mala saudo dili pengir leng tirkagilid mala sardos dia ka makana ka erel kora rulik tial tokol dokora mo mangelo umitir ka kita arbo el bruto ako mil tirkal buyol bala ko mil ay mal tenseros mal bring tira mo justify tial tokol other longon araw do amla mo atokol ospedi lo politics makana man gidi mala 90 french na mal baktakra lula bela 6 o'clock start ko tira ka kita tira ka lo yon tokol mo asendia kung dia kalgire lama Ako ko ramo de ko tingel wase tirakal sel mo adrugal. Ikablabe sino wase tia el dru lema. Dru al na government taga kalking lem taga lam mo teringi. Ko ramo igigina. Yang atal belum el government niya askra adra government mat volunteer. Hello gel overtime ara el dukas halan dim na ka do. Jamal di kana apel to. Mga lo ala adro niya government. Liga loga kasi si pero mo overtime sa gi mo tira. Dia kaya kana ng mil kami. Maluwi na sa edem sa tero kita ka dugno na ka. Dia ka Balik en ka sa. Ya ka sa. Sige sila ko feeling nila sengilil mo madangali al sila toil mo madangala uriol manara al sele dire mo understand their selling guk ngaging guk yung guk nga guk mo el opinion ng aksel bibila timing ing dia ka sa sel el sel mang bring kita small diesel el sel wasing wangaranga lettetele la uriol maulong longan nga wisad talway say and cook for me yak cook namom tingin I said there's a lot of situations
where the government mal really aklol effort al giri adravlu ending no de sa say. So guk nga baby ako opinion sa nga. I mean, I'm not saying Yeah, of was I'm course, not why talking say? about Ako kasi nga rin yung pepinata, telegalmente, lagi na correct. Di, yes, nga rin yung gida, ay siya gida adra, news ma, adra media, ngot persuaden, ak nga fichi, mira, engel editor, nga editor fichi san, fichi times, nga siya, kasi, yung sa story, kasi, ino, ay adikal mo traw. Aygal news man direct ka siya ba? I say. Makita ay sa outrule. I say. Ang wilay sa dakal outrule. Ang wilay sa dakal men dia ka sorry no sa wilay. Sige ta dire ko kisa nga luwaseng ngal sa sedra abulur pelaw aleng healthy sisi el media not just from the private side but also from the government side. Dire ko tulong swira public aleng sometimes ang batok opportunities ang ngi and di ulang ka the wrestling tial guk medial di may money out of bad news. Guk mal di concentrate regel kantila toy. Matuk mal mok mau tas oge tagi de toy regel el kantila. Government mga nang klel obes la sala atra pelua. Depender kami ul al gira la isela government. Masel bol ngasong sa isela klungyo la government. Ya belu mendira kal mo feel it mo ngasong sa klungyo la government because ra kaul atra media, not because ra tial government no dia ka al nganyangal sang selen dia. So sige da ulak dia kal ko man la say part tial out migration dira kal media, you know, like what type of media ablada surround der gidra ngira al selbelaw. You know, kadam la open a media mora Amerikel mang newser gida Amerikel, rokur gida Amerikel, you know. Ngedal malisi tial newser belaw mo dependable el trusted el newser belaw sabi edel say rokur el stations regardless al government or not depend ra newser there. So that's how I see it. Tara ulmen ada moral todo belaw. They're not heard. Sa gidri direct kan dia alta story dia ka wai sa isir mayam direct kan maybe that's why testara ora lo ben dia ka sel ayel issue dia kal morengs I say. ne do lang sa yagi di ya kalau ta mga mo dia lang sa issue tir matmo siga solution nila kwamong away somewhere else To that point, sir Gomez nga kasi, di waya atam maadil lawngalok. Kausel moral metclo orem mosadra egel olmo issues ra ngal kasel bolomes look back and remember egel rogul mokita egel mal ni happen en koram ne uskilak lang ka mo remember I see. legel rogul klungyan must I see. given leng tirigel giril mang blakatak mam adablo oil mo nga microscope pilgire la igel nether stang el makarang ya kumda swing segi da the only way sa el mongi leng sel makarang brigel el angem ligra Facebook malubem sige abalo rela marang it talks about good things sen mo ta siya singir bela blon me multa karuwi me multa tial arch me multa turista jellyfish lay again rogut klung yele la mang segi dalo mi seringi diesel lemay eng ngod aklangar individual legi da ulak timo tatchetial minimum wage marogut to mo masadra out migration mategi de ludu de da at the end of the day segi dia that's how we live nowadays we got the chances eng adul tuira udu de survive gore telgib el extra el morgida sal l'assurant. L'assurant suada balafiden partner, gire consider niya almeno de level was gire partner ti alunu de assurant. Kasi di ay kangara. Mga tirigel lamrael. The only thing oil common denominator the roguy amal di segi. Namo dia karolil. Dia kasi amal save $20 in 2 weeks. I see. Tiya namo paycheck to paycheck ay kagi del tilterong el ngarba baururi aududir
maududil teru yang ani klon ngaligi dem lang mo school yang ada inga kani mereka da inga game edir kam sukor aududel edir katam split tano ulto yeteng yang mering al sei bra ohi maklura el mete apa Yeah. yang kita ngara belua yang ngara kote ngage wandi sela di member timiral metal torong ang dulu ngita udo dulu ngita chenso mo mga puta meral mi ano makakase nga ko magani ngaya ko to klon ng gikan sa al expense akil tadim lo moral tadim lo ako di I can only imagine wasing telang al expense kera belur bela Yeah. nga kada ato olbin olyo naklilia narinya udasyon na ginan mo gimururgin mo la al quick program el gora sel week program na biligin lol musera tulungal ka maadam adil sel el boldiol ne ko subira nga legen el mon musik sargil isel musik sargil nga na mo din ma school nga mo tribel peyotak nga tiling mat mula school mga nga ngeswel lulgi usay akum da swing adam la soy subra akum da se tianga akatingel tame do kaisay diga katal mo do kaisay kuk nga gyang ako meseringi I mean, tiara la alu القول تال ده هيترا $7 كيالن. At sumo kam sukra minimum wage in 2 hours il morion edri kam sa umra rawan gyanon Say, may sen hindi na gusto ko. imol 1 gallon ila ka $7 and seven something. $7.07 I think yang art mo kung nasa tel aral $10 siya last week umla na madring Na mas ano mo yan, PCS team na ganyan yan. ding sa gida na model matitul explain ni lo set tiang pal kita tuwa ka nagimot sul gida el alta lenga ka na kuryo nak benet raw ka mamasara ka benet raw yet tagi paycheck to paycheck el ada ka imol bulu adu po ringi mo raw me imol raw paycheck I'm thinking da sa tiang ale الترغال مكلوري كده مواقع ديك ما يدوت ترميه كده ماجي ندل هذا التل بلول Hindi, imo na tan expense nga niya. Angal belaw sa emel molong okla. El musaro will expense na ako. Amya belum at most belum ada sa emo niya mus expense na ako. Kasi tidak ada la akalegra bekal will maalala sekolah ngalir maalala mga Abela nga ni sel kumudoni ko sel unintended expense el dia katal adal lagout for him amasa suga sede kasi lagout for him sabi akal malungin matigil ko sel talaga ayes aksay $100 every week hindi sel dik karara le bodo el obrig aden wala kal damakal kwase ngira mo let talaga tel masang hindi kasi ako to, hindi kaldi mo siya ginagawa mo rin. Hindi kasi ito mundia. Hindi kasi ito mundia. Ikagi dili, yung obligation, di mlaka da plan rin ilwasin. Hindi kasi ito plan niya, ba't sa tigil, hindi kasi pasin. Intel al-aga mo madre al-buil, hindi kasi ito tigil ka lang. Kambil sir OBL lang alam. Siya kita talaga le ulma adala mo omise, len direktel. Ako siya, at least katrib lungil min sabi ako ko. Yan di even mga sel ko lang ba ang ating Excel pati. Parang Aling mo lo message ya. Hello. Ang bumili lang ko to sel. On top of that, expense na, ikaw ang expense. Hindi kerbelan. And asel ko ramal el kura top ura atel syukan gida arul el girel lol ngaseur gid tiang ang ngaseur it's the sense of community el tmak ro inda ka abalul over ngi yar atamel harara akaholer ka ma kamal dilem you know, but here in palang kaltmok la kamal dilem maro ko lang kadim el nga kaltmok ngani nga o mga American mga American American mga naklan diesel opom purawan na ikal funeral home kamo maasar ngumra amount tra sel costra funeral tiarrogil funeral kaman mutra kahola agirem mautum album dalak lengi maro ko yati oral
So, yeah, maral amisal mo ng lokodo siya as opportunity mo daw. Ning direkel yung kabay mo albangan na to klol. You get stuck. Makada amisal mo ng wasa kada mo o siya as opportunity pay mo end apple. Digal sa eden mo telmay. Sige dali na ko kisa wasing maybe sayo ulmang mo dekal adan direkel mo sa ilmay. Leta mo ngay bay end apple stuck. Ya kam dangal litya kada mlarsay makada direkel mo dangal na. Di Aralaro ko to kol say. سلو مسيرين الجوك قلت تدريق الأميس المو أما تسبقت الديمو يقولوا الطرق إما أنا أبلين إما مني أبلين أنا غني أعتمد ما ديم نا إبر EQPB ديم نا قوم أبلاني سدول واسق نغلق التاع ديم نا ديا Accessibility, convenience. سيجين إما أنا أبلين إما تراسل غلب أبوك يومي بلا القلب مكلم الأطورة توتول باكيوم الونيل تيا سيل كلت موك أقوم داسل ديريق غانيا ناتوب درا الريتورن ميرا ناتوب درا ريتورن ما بلو بلاو يقولي after a couple years تمام كلو سير تيال دي ملاس بلو مقد أورا بلاي سي سيل process سي غدنا لا ستريس المورت المورجيري أوي يا ابو رابلين اللي انغور اي كا دخل جيب اوي يقول تلقى التقول لما باين غاني بلاك تن ستريل واسي اكبر لوغين انا كياليس يعني غرون ديك كيو سي غدلا سي مكبر سبجكت وسا درين دي ما قبل نو ستر اذروايز سي كياليس هاراو عندي كيوت باغي عشان بالبلغة غيش اللي يا حبيبي اعطيني سبيس الغوا انت thinking مش قادر غوا سام ابرين واشين غوا تقول ويتشس هاوسينج هي كده غوا ما شو غوا Education. هيا education تي اون رايا حلو تولي لا غالي من فيتشي من قبل ديك من فيتشي atara kung kalwala ruwa fichil wasin mangalan at one point titil na fichil yan samle nguso temle makasara tikal adra yang kasi نعم غسا oo mlabi ka dikal temla igel ko la na masawu dilo dio tikal adan dia kam na yan inglo niya ako la push to educate tikal indigenous adra kasi belu nakmulong ka profesyon sa kasi ayos ay Chile University of Pacific ma Fiji University ay wal katsend مستر تعلق عن المالمرين بتوع المسكول مال بتوع العالم توز مرة أمريكا دي عارفين إيش سكول إن أبل دي كيسة تموضوع اللي بتوع أيام دي أمو سام كامبر غير بلا توز المسكول أو سايد بتيجي دي غير بلا توز بي سي سي خد مني لا كونتريشن ويت 3 أملا هنا university عملوا so you can educate your own populace المو مخلوطي bachelor's masters and siya قلت مكلابلو أو شيء عملوا روجي I think أترى عمل السولوشن تيال yang is the education system ربنا I know مال بتوع scholarship تجد لما بتوع scholarship لو طبعا قال مثل yang دي بيجي هذه ربما هذه رسالة مصر داو because soldado ang aring isele monetary incentive ri saludo lo walwase sel bomrek et yagid omu se ako to beto ko yes se global lulak na sendu kasi education en telgi ming o mesa te tungonele mong goto ming aga to mo outside e di focus on education di amgar belaw a school amgar belaw en beto gaw هذه قتيل كلمة لا نقول قتيل بالمسؤولة الموجودة ولا من so I think ترى هذا قال تسل أجل شيء سل تبلغ بلامدو أقل غير من سؤال واسو أجا إيمو أقبون يقبون موجود يا إيمو أقبون مو بلالس هذا ما from experience كلاس سكول يقول أقبون أقبون لك يقبون شيء أقل لا أقبون كلاس سكول لا أقبون أقبون لك يلا تقول دنيا التباليوت يلا سكيل سنغ ما قاسي شو ما أو شيء يلا ما فينيش سكول لا غير فينيش ان يا مريا يلا أقول قبلوا الغملة أجروا أقول يا مرا شعبان لما ما قبلوا لي مكتمل بلو أيه أقول مملو
below education. The population is educated. Hindi, below the standard, highest level education mo below, associate to PCC. Which is, And then, But also, sa tagil, program na, yung di ka sabihin. hindi ka sabihin din sa other Sa thing. Tiago, Michael, o tali, San Diego University. Say, madirakal, kung ko na napil, dra culture, belal, dirakal, wasay, obom soldaw kamo, minak lang nga I feel, and this is not just belaw. Sa por future, kung doon, tikal, adak ko, man Diyos sisiw. Kasi ka mamamal, adab lima, mawasay, kadi mo soldaw, may rungal ka maluba ka mo, o flight attendant, tegi da tayo. Gidil to. Obom soldaw, sa MLM, arab lima mga naklele, obom flight attendant, terungal ko bakal malaliwet. Muto. Matil ka nga adrak pa mati rule alway say ma at tira gidal mal di ka numerical face ra tara out migration or til kung le open aklol opening na United ra kung german kung tuk medal nga ra 800 sa mal adrak pa matilo adrak pa mal el mo flight Hindi mo ko attendant. tilalo pila other below. Ito ka other below. Oo, other belalo din ko ti. Ilmo tiale opening ra, yun nga din be. Nga Denver. Ito El din mo flight pinalo. attendant. Kasing direct you know it's still what we akmal, build. still akmal, kuwamal, nga ba maututi? Why say? Egi. Oo. Egi, ng 350. Egit. I'm sure was say oy. El dula se bom ngarang klela tol tu ber adala se bom alin. Hindi ka alto ulal you know. Mering la na. Yeah. I know that tapi yati mering la no dorang sini Hindi ko mdasweng. Gila del musado niya ala kan dak sa Mga gina din sa talaga do ako na kasinoma. Sila ko sa odring din ba din. I see. Ya pero kung sino bigay ano bigay. Ko na kita sa gina gina din masa. Meron buk teme din alam mo to tungay kay kita. Kaya platform gina. Well, kita mal swak tel do uldo ni ling mal number 1 el solution. Akmal madangin la setya nga mal solution ra Guerrero Belu, Guerrero villages, experience out migration. Number 1 solution innovation. You know, dakal sabi edel mom sada innovation, ala kada so detail issue. Ya innovation selbo da tagi dula say magarata those spare resources el dolap and recreate something el BS. Said dulu said guk ngakal guk kirel adak mideng la sa kulo koy kay gideng am klol adak oklar leto sa ka balom da sul mal el future mga raklen mga but tokal belun kirel belua ablo all sellable innovator kung raklen for example selwan na belu lulu tomato farm tira lulu tomato farm dito dar are ada di kay tapto el malut to rebrand the tomato farm start el muru like chap Esa bolo lagi cabet tial beluang no start tel mega money ya ada realize sa tiam lagi dan makat mukraman betul. So tukakak mesala Sila mal biarang kale berarti atara mal proudly. Hanggang sel musada innovation ninga un musel survival la. Ayel orul toy kaya mo to ata bro. Nga little to kasi kada mo sigar wa MC mo wa gale marketel liya hosta agala namo it's a viable marketel al kasi sel hosta kada sigar wa ang nang kami tatigil ko adel el todo del yesem na ringa adel announce wa asil nga temela masa ninga tiam lamo ngal ha ringi baby na time ngania ibet ta ringin mo Why say? Kablak nga na event Well, labang kel mo. Here- Di ulabuol. Ya di mir de gekal mol se ulabuol baka madi kal mo question kasi. Bilang kang mamasay ka. Hindi a point na kasi tinakay kita mikir ada belaw tingal mikir ada nga belaw sige sa emel innovate ngir belaw sa emel survive ngir to Yes. you know Like it. nganya bugil mel ngani tigele mesta pesele emrula galle tingal olem tele tingal emrula pabi الوكر ترى بأسل تتراغل ذي تيجي بيت تيجي يكوس القضية ماذا تتدي برولا ذي اللي Say innovation. innovation Baka le kat tangkel le berula mering. yang kalian Tasi. bilang bening Tasi. why say aja Ese de kadil. Tirigel nga nakabar. Tirigel sel lo sa iget tamalo Yeah. Sel rungu dulu set yang lagi tadi deli. why say Ya ko na tungul me lagi ta kotel. Nga ka kotel mo na sige ta ko angidil to ya merulil mal mohungil.
Ako tulungin example, alwabe marmi maar IC. Ay. At tabla inventra burger, egi dami ruli alora la legal legal council dabri berbelaw isel berbisit alora let tabo tenalbu ila bukta amle takol el melo asi. So mil mo mara achi senek burger ma asele Swiss and bacon Swiss mal stream tamal mera burger. Wala kami ko mara atial bro la lang odoro ending sa igi. Yes, thank you. Innovate. Bro pizza din dia ka mo ana IC. I Hindi see. ko tigil. Why say? No. No, but kaya mo ko ringi nga kami sa sel 20% tra other pela nga outside el dia kal loss. Pay mesa ngal ngar belaw is opportunity. You know, lang suman 20% tila ba ko say ako trawa kral one more tiral ading tumarar. So kung nga mesa changal mo adang outside say mom ara local. Para mom alsum ko mga tila so mi lol nga say mom ara ikal ngar belaw le ko mamel al mega money. Exactly. You know, innovate for take the lol ko ringi. Say oy delas. But take the lol ko niya kay gid ang wak lo say ang gura wak plek kadi nga ka come up with my own job right sila ablo belaw. Yes, it was hindi mla ka MC get paid el 300 tra one night, never. But sige del kuk rungul was say tiya nga, and this is you know our other madang nga MC tingin la say nga ka kuk I took a lot of time into learning how to do it to take a lot of confidence and my pride el gid. Igida the bela da all amateur gid. Ending swakal o message tiyangal in a more kura ngurior et tiya gida kit makli kul mesar adro kul MC eng dimla ka at that time yar adro mingitak la dimitak le ning dia kalungod adu or tigal crowd makul mesa sing nga may single part say kasi okay kira kal mong gigid al adal kanep tergal al crowd al metirgal alitak le sige da ko gisang al sabigal nga ring sira buk start kan merungi yak nom nga say PPR ang gelokot tal harawa ko tal clowel al ludaw del morar adro kul entertainment at that time ya PPR ang gelokot tal harawa ko tal close so gila kal mabla kan ul al entertainer PPR tigel mlera PPR adim le lusa really you know no offense al morar article militak mga blending you know dimla kal lomda sila say okay ako limaro mek tamalan ngula PPR en tamo da kal harar nga abok mo guru lepteng ebo ko ari tu del morar ada PPR eto mo tili lo rio lo game I get wiles silu vertical al rogul entertainers makasi okay masarap ko mo ada PPR kasi hiya rogul so new ay kagida crew mga raklel matulun tamalon makadala nga kal mong 7 years of MC la PPR al dimla kan every year ang MC la PPR a new year and I felt that was innovation that was me innovating my own job. When people saw was saying dimla ka opportunity belaw and nga kapay was saying no I have to create the opportunity belaw blank piece of paper you know so to me out migration a result gid el dia ka dot badil mo other belaw was say dial belaw ka dala lila opportunity there's a lot of opportunities here kadam lamak so ngid wait tagi do lokor nga ang kay gidele en wak el moda ka do riga ram dalak ay kay ka tal tingin ma was saying kadam la o maksar gid el mo I say you know so but now we need to change that you know with this with this administration and ako mesa nga sa ngulela abatol lungil opportunity len nga tel administration na mal focus sa media e mal malas makalaki molto da ngil isala opportunities and more others so those are things that we really need to focus on and really innovate create opportunities. Hindi ka mo sige tiya lurior lo say hindi ka chat title nga nang plan man dia por belaw no kamor belaw o mesa say nga actually til abulul da til asel chat title ko sige ringi di tira ka lo nga set tiya ulda kal to ko you know to me o sige tial el chat title nga nang plan nga marang nga game me say okay I'm going to create this title by putting these two things together, neither a sige the specific agency or government or. Kasi hindi ako miseri ako dos gidel talbra. Dia kasi LD1 side LD kay gidel do was. Oh yeah. Leng hindi kal ngari yo le kala ken Dr. Well, Toribong Well. Ay, I say. Kami sa langos kulel mo kan dilemeng dia kasi LP. I say. Leng dia ka dong gidel dia ka ngara. Musong he has to work both yeah, ways. Yeah, I say. Leng maring laro mula ang aligay na dalbong tarakot tangal ba hindi dia kasi LP. Leng there's no way may lelemeng Baiso nga yan lo tigi alamay. Oy. Leng ka specialist el nga yan longga. Ding dia ka adal tiket mo ngal mo matuspe.
ngil ay gidel selemay nga create sel opportunity belaw selemay nga ay sa ata say nga tagid expertise sir nga ay gagid tools sa dos pe hindi kal sab edel di expected mo akrulitial basyon mo atera adra atoktang eleng dia kadot ngek mo nga los pe giren gel toktang al mel me ay so sel gisang apa say yes it's such a big loss for some of us na masculine mga naklel. But it's so rewarding sa omay mga nga amgot maklin mo part of yan society kawa you belong to you know so yeah I understand it's a loss but please may contribute na ay hindi gina del da do bes aling di ka ospital dia aling kinakagid aling CT scan tilawan na tapi hindi tilagi na one reason na out migration na dili ka health reasons so yeah baulak it's a big kasi one gina del mal make sure that gina tabsula ro toy leng ngani nga time ya mo sa do hospital leng kasi kaya da kasi da do sa da ringile kaya affect ri da mi kada gina dili ka lungal ngani nga dili kulba mal sa liga dili kulba ngalgen mo hospital ya loral mong simple el to endia mal dia eres ko Inet ako mo ngartel tansi ako tansi sa tiang to kaya nga mo music kaya kaya mo ko isang di mala 5 minutes rin okay kala dito around na 5 na to rin man na wala ako sure git iktul wai say what do you think I think it was great kanito nga 2 minutes 2 2 minutes ra run this lang special guest rin ebong okay Paul wai say okay hindi ka mal di orang sulil ko kurano sa mil invite nga may part tal ko show ra PMC kaya pa may oo nga kamo on may ko kulong sewel ko kadi putin ay gel ko pudngay ra gel ko ngarngi nga to ra media ma ko ngura gel ko plata sa ding ay gel tool things mal ko marang to ra media da ngila di improve nga mal mo sugira community muswira community ma direct to ra innovation na to last mal encourage ang gel innovate nga balu innovate and create new opportunities so man misulang that's all Omal sulang direk tele so sa mo sa di mabirang kali mo sa amol wala ino kanyo open ang kuldas na mular albi kare kamati na mo clothing ngani literal mongrilar ngirel out then ngani gel issue aklolo tokso nga maharu wiltere bebira time yang sektu kwase ruba kail akale la kalsalom da swam kira lat en gola murar mulle ngose obong gola pal sel iwa issue na pension ko turien mal klol issue di una ya kwase atil ako la mal dir ngala sel nga osye ke pal dir nga roy dir nga kalsalmo akpa isu kalo kira bebira makwase ul malwil ke idin so malisu kalo urang sulira adal mesel yak ayi mo mal lo siga على ما تابيكس الغورة سبعين السماغ الغوك بسبب إيش البرسبكتيف المرة هي الإيشول وكتير دولار ساتين على اللوجو اللي يمساد ديريكت عن يوم السويد يعني بغمال بسولان ya wak msulang TMC ma o idela ase o nga sule men first del guest ya bagay gid dilo wak lang wal diblel gabrul al may التالو يقول هذه من صادرني الواسع ما بدر الليل ندير كيف فيلرني سلك لنا الرمم ما بيلاو الجمال السل وملت التايم وغير المقلول هذا الواسع سل مول غاد الجيرل سرعة تعملها يسمع نوع كأيد الروح سلو بتشامو سرعة أو سيء إن كأيد أملي أسرعي رابلو بيلاو كأيد أمول مسرعي ونمرا ya kung da swing en ado kuk me o tao do swing le tarap da se kuk ngani ngar ngal get el por seguir el time o get lo hacen grande kung da swing club tutele la kuk to tao do swing perspective kida wa se maklung edre lam len at the end of the day ablu adi bel wadr يجي هذا الموضوع مع الكي قايم يصير len صار بأتيد بالتعب
تيا قوتي بجينا تلقى بسير جينا وي يقول تو سويت يدري قال موضوع المليل سيا قوم داسون ما دي مول مرتاجي ده ولا مسؤولية بكلا كما ما مو بك لو غيرو لوريور يجي بروري كما وقت بومبا وكنكسل تيوستي وما مسؤول